tell you. Excessive. Anyway, no. Masimshiye kwabo masameni. Akho ndikangaka wena mfethu qha ndifuna ukuceba nasifumene enye yezabhokho yabuyeza nona mizibisi sicacamisa apha. Baby phale. Hey nomzimba. Ekake nomzimba. Fethu wala light. Futhi. Ya into mfethu into esifunayo sishaya ngalagani yabona kula mashini. So I think bana nawe ngokuhlanguleka kuyo yonke into. So ke tata sithatha apho beshiye khona. Nawo hlangene. Bese ndawafakele namashita bana indaba emidi yabona wena mfethu lawa. Khona uhonwe nama meeting wafika shayela ngama meeting lawa. Uyayazi kaloku ikhulekile matyathangini ngoke nje ayahuraza ngo. Ya ngitshela kancane hayi. Into yenzeka ingu-1. Anizobakho mina kule number yathola wena mfethu. Because ingingqe yami yana yabo sisibango sami sibona. So mfethu uthini manje? Hayi kanjani? Umshidambela qede ngalomntana namhlanje. Sisebenza ngegazi. Blood baba. Azinye ziniwana. Le number nami izodala nguwena ngami. Mina nohlukumeza wena bezivuma. Right, right now I'm just like, hello. Yeah, I guess I'm not sure moving the banana from my face. I can not wrong with the sea. Oh, Bunny? Yeah, get to Milan, not wrong, go up land. They have some fish. I book guys by a lot of the chain work plus I won't drum. I book guys, I know man, I'm a bamboo by 2 Abayan. I want guys like the serious can go. I bowl, I can understand Janunga has a mupanaban. I watch him can go over like an Kanyaba. I want Nandias, Londo. Charlie, I can. Yeah, get you on the Palo Ivanga. Guys, we want Mappe. Okay, cool, guys. Ifike inhleleli ephansi akafuna usebenza nevila udibene namanye amavila ngoba ibona liphila that is why nsithi udinga uncedo uyabona Exactly. okoqala uzawuthize adume azane nabantu abaphezulu abantu abane experience yale nto ayenzayo. I think the only thing anoyenza le like azisa abantu ngalento yakhe ukwenzela azokwazi ukwaziwa yabona angahlala endaweni like A1 okokoko asobe abantu bayazi osokwehlele endlini akathikwa tuxelela ndithi kwake sana andidikwe noxelela akathi Uthina lenzekileyo. Ndonzile. Kuthiwa kufika abantu abayithuno sanisiwe ngomnye wabo. Yanile. Into namhlanje ndive namhlanje mina. Hayi andazi into exactly. Ulisande kusande ngapha kusande. Wena ubuphi wena?
Habe so awuthi ngamajita bese sena awaphi amajita angibhuti itshomi zakho azithembakali hayi babethenge ukuthi ngamathembakali kwanje one day so azithembakali umzami no like usijongile nje sibona uba zithembakali manje ayikho manje sayikho Akusemva kwethu ibingwenye nangu no mjita ncinga nzafike lapho umzukwane theni kangakhehla apha ku abo kangajika apha mjini uthukale uye uthi gqiwedwa ke ngoku ekuseni noma simiyeke umjita manje unobuza sokali kule wefethu uba ekusekhanga uphinda uve weki le bese kula light afike ngekho andiwe kanje ngazi bani ngapha kwamala Jesu phana ngaqala ukubhensela kwalamnana phana hayi no akho nithi besifaka lamnana nomfethu manje because la light lishumi layo la but sizayibamba kanti even nix ngalantwana manje yabona la light yangcaqisa into yayo kanjalo sibe sakho basenqinqa siphambane lantwana ano nomfethu manje ngoba engihleli pha kumntu endazehla yabo khona letsotso ubhimene nomfethu yabo umjita la light angayistanela kulawisa siri ngapha nomzukwana nomfethu because samleqa kwasayena umjita nangapha santo alimoyiki mina kwalo ubhimene andanga nqa ngobhimene kusethe ngomfini ngizokwalo ubhimene lo andanga nqa usiqinisa kwanje phambi kwethu andinyange mfethu siyazi umjita ubaleni phezulu kwalawo basamleqa naye pha mfethu andinamqaqala impombo nje umjita ndagcwala mfethu kwa into yamkhwelisayo marasu kakho ghost wena mfethu sizambamba kwayena umjita uba uyazikopolisa kwelishumi sasike sidalela nomboro nanini ibetheleyo koso yathi nangabithi le ndamsakazela manje ubhimene qale ndamazi umjita kagcwala nempombo yabo kusema ndibambe kwamzukwana manje kusema kade simgacela umjita manje ndimtsheke njani awe mfethu because uyasilibazisa selo mfethu manje ngifaka ku voice mail yeka akufela umjita uzethi la selo sam usho baka yona ngathi down thela ilanga lichise ikholichezi kushusha nabashusha abaphandle president singakafuna feel free girl uzethi ngathi down usana lusuleki jinka selo sam sayela man ka relax uthi guys ndithi usana lusulekile ngimbone ngawami amehlo Sanel, cherry yam. Cherry yakho. And what is shocking me, ayiphelanga apha. Ifriend yelo inomzimba isolekile kwasayo, ifuna tipping. And you know what? Andindawo apha guys, up until you tell me ukuthi kwenzeka ntoni kahle kahle. mamela sithando sami nika yonke explanation lethi xa ngifika Like seriously, who knows ukuthi mina xa ngiphuma apha kuzokwenzeka ntoni kum? Who next mhlambi? feel free Feel free. Like seriously, bayi-2 abantu babhubhileyo ngoku guys. Icherry yakho, ifriend yenu. mamela baby Meaning that is close to me. mamela sithando sami sifuna ulungisa lento leyo nomjita ngicela wena uhambe goduke inkosi ngencazelo yakho ngishilo nje Sekela. Feel free. Nalewe sizayilungisa ngokwethu. baby You are under arrest. Nabo buye bunqile subsebenze court.